Nihin November ni kwa thong ni kulali daha kha post thong Chimnak sham kan thok changlai India-Myanmar Ramri Rihkhawdar le Zohkhawthar kar kai an hon than chang India-Myanmar Ramri Rihkhawdar le Zohkhawthar kar lak kai chu India le ni thlathum sungsong an khar hnu a October thlatan tim in an hon than chang tia thong kan thai an hon than hnu a achil chan a an khar than ton na in atu tiang a chun khar thai chu a umri lau tia Tualchungmi Pakhat ni achim atu hi achil chan a an khar pa na in nikhat chungpi khar thai ti bantuk chu a umri lau suimilam tem chungte long an khar ton i thilphar tu metropol zong kirti lau in kai hon chan an ngak kau na tia achim kuwathai phung ning lau in tamtuk alut ti mi ruang a kan hnu July nikul leninga thok in Rihkhawdar le Zohkhawthar kar lak kai chu India le ni an rakhar i thlathum arau hnu a an hun hon than hi asi Thantlang Kahdohnak a SAC Ralbawi leo thanat kulunel rangtal in Ralkap pasha an thi Thantlang khochung Kahdohnak a SAC Ralkap leo thanat kulunel rangle palik boy pakhatal in Ralkap pasha an thi tia CNF CNA Chimnak nol ngai salai thatni ni achim November ni khat in nisari karlak a changmi Kahdohnak a SAC Ralbawi tal in Ralkap pasha an thi hi asi SAC drone pakhat zong chinlen chawza Ralkap leini tlalak in anka tia thai asi salai thatni ni Thantlang khochung a petlai in Kahdohnak a anma lei in lieutenant kulunel pakhat le palik boy pakhat tal in Ralkap pasha an thi an Ralbawi lieutenant kulunel hi kanma lei sniper ni aka kanma lei in ihliamnak tlompal a ve tia khwanum tung a achim Thantlang SAC Ralkap boy lieutenant kulunel hi NLD zung a mi asi chinlan chawza Ralkap lei sniper ni aka cha a athi hi asi November ninga zong a Thantlang khochung a neiniam te in Kahdohnak a chuak palik boy pakhat tal in Ralkap chheukhat an thi SAC Ralkap pol chu Thantlang tatkung NLD zung le palik zung tal in khochung in pol a hmunma an la na tia thai asi Falam a Kahdohnak a chuak in Pahnih an Kaang November ni riat jing lei suimilam pakwa shong a Falam khochung a Kahdohnak a chuak pathang khan sang lei a in Pahnih an Kaang tia thong kan thai Tualchungmi pakhat ni jing lei a in Pahnih an Kaang tia khochung a atang mi neiniam pakhat ni akan chim kan ni zong Falam kiang kap a kan kauna in chum azam tukcha a fiang in kan hmu khaulo siampi ka thong chu kan thai kau atu in Kaang zong hi siampi ka nak ruang a mo asi an khang sham shami da asi ti mi kan thailau tia chingwala achim Falam khochung a minung tlom te long an tang chang a hauman leng an chuak ngam lo cha a mai a mit tu zong an lau tia an chim kan hnu October nikul leninga in Falam khochung a Kahdohnak arak chuak SAC Ralkap ni an ka mi siampi ruang a Tualchungmi pali hliamha an putpin a kumsom thum le kumriat asemi chachim tu nu pakhat zong anunnak arak liam atu bantuk in Falam khochung a Kahdohnak a chua cha a ral azam mi hna le khochung a atang ri mi hna himnak cha a pathian sin a thlaza champiak ding in Global Chin Falam Organization ni November nisari a somnak a chua ni pelawa Tualchungmi pakhat ting zakhat an hal hnu a an thla Rakhan siamtlai ni pelawa Tualchungmi pakhat an tlai ting zakhat an liamtar hnu a an thla than tia Chinland Information Center ni thaitarnak atwa chinmi phun ifun tomnak rian atwan chu ma mi pelawa Tualchungmi pakhat chu October nikul leni riat a ni an tlai khwa upa hna ni thlapyak ding in an vanol hna tik a tangka ting zakhat in nan tlan a haw tia ni an ti hna ni an halmi hna tangka ting zakhat chu khwami ni an pek hnu a an tlai mi pa chu November nisari a an thla tia Chinland Information Center ni alangtar Tualchungmi pakhat ni amai a aphing mi a an velcha a asilaida in khat a tangka thongsom nga cheunan kampek lai tia ni khwami pol an helfon na tia achim pelawa peng a Kahdohnak a ti launa in ni tlaikhi nak petlai in atwa cha a pelawa Tualchungmi tampi chu Mizoram le hmundang dang a ral an zam na tia thai asi